kadhannaa taasisuu qabna. Obbolaayyaan keenyaaf kadhannaa taasisuu qabna. Warroota rakkataniif kadhannaa taasisuu qabna. Warroota dhibamaniif kadhannaa taasisuu qabna. Warroota nurraa fagaataniif kadhannaa taasisuu qabna. Warroota mana amantaarraa fagaataniif kadhannaa taasisuu qabna. Soba moo dhugaadha yaa saba Waaqayyo? Soba moo dhugaadha? Hawaariyaaw Qidduus Phaawulos akkana jedhe, warroonni raftan kaadhaa, hirriba keessaa madaqaadhaa, halkan guutuu hin rafinaadhaa, firaashiin gaarii isinitti tolee jira, algaan gaarii isinitti tolee jira. Mee daqiiqaa muraasa qofamee boqadhaatii gara mana kootii kaadhaa, Qidaaseedhaaf, Maahileetiidhaaf, Kidaaniidhaaf, dhiiga kiyya fudhachuudhaaf mee dammaqaadhaa yaa kiristaanotaa jedhe Waaqayyo. Baay'inni keenya kan hin dammaqnetu jira. Baay'inni keenya gara mana Waaqayyoo kan hin dhufnetu jira. Baay'inni keenya gara mana Waaqayyoo kan hin deebinetu jira. Baay'inni keenya naxalaa addeeffanneetoo keessa keenya kan hin addeeffannetu jira. Baay'inni keenya cubbuu dalaguudhaaf kan deemnutu jira. Baay'inni keenya gaarummaa of keessaa balleessineetoo daba hojjechuudhaaf kan deemnutu jira. Ana namni homaa nan godhu Waaqayyoo malee yaa saba Waaqayyoo. Soba moo dhugaadha? Soba moo dhugaadha? Wanta tokko kasin godhus, kasin ajjeesus, kas hunda sin godhuu danda'u Waaqayyoodha. Namni homaayyuu sin godhu yaa saba Waaqayyoo. Amin jedhame. Amin jedhame. Amin jedhame. Amin jedhame. Yaa Waaqayyoo jedhame. Humna qabda. Biyya keenya. Nagaanuu godhi. Biyya keenyaaf. Nagaanuu buusi. Namoota dhukkubatan. Nuu fayyisi. Namoota rakkatan. Nuu rakkina keessaa. Nuu baasi. Namoota sireerra. Hafan. Baay'eetu jira. Sireerra. Nuu kaasi. Namoota hospitaala keessa jiran. Dhukkubsachaa jiran. Yaa Waaqayyo. Ati nuu fayyisi. Warroota dogongoranii. Mana mana Qaallichaa, mana Musliimaa, deemanii hojjisiifatan. Isaan nama waan ta'aniif yaa Waaqayyo, ati humna qabda. Ati humna qabda. Hafuurri kee, sagaleen kee fayyisaadha. Ati nu fayyisi. Sagaleen keenya maayikiroofonii kanan caalu. Abboonni keenya dur sagalee isaaniitiin tajaajilaa turan. Soba moo dhugaadha? Soba moo dhugaadha? Yaa saba Waaqayyo, Waaqayyo si faana haa ta'u. Har'a maal dhageessanii baay'attan mee natti himaa. Natti himaame. Yaa ijoollee Waaqayyo har'a maal dhageessanii baay'attan. Waratanyaan ta'ina. Addaamtu. አንድ ነገር ልንገራችሁ ልጆቼ እህቶቼ ወንድሞቼ ወረተኛ እግዚአብሔር ቤት ወረተኛ አባ እንደዚህ ያለ እንዳትሉ ግልጽ ስለምናገር ነው። ብትጠሉኝም ብትወዱኝም ምንም አይደለም እንደ ልጆቼ ይህ ደካማ ስጋ ነገ አፈር ነው የሚሆነው። ከአፈር ነው የተፈጠርኩት። መልካም ነገር ሲሰራ በመልካምነት የሚጠይቀኝ እግዚአብሔር ነው። ክፉም ቢሰራ ኃጢአትም ቢሰራ ውስጤን የሚያይ ማን ነው? እከሌ ኃጢአተኛ ነው ማለት እንችላለን? አንችልም። እኔ አሁን ሁላችሁንም ኃጢአተኛ ነው ማለት አልችልም። የሚያያችሁ የሚለያችሁ ክርስቶስ ብቻ ስለሆነ አንድ ነገር ልንገራችሁ። አንድ ሴት እኮ ምን አሉ? እሷ ኃጢአተኛ ናት፣ በድንጋይ ታውግራ ትሙታል። ሰዎች ወንጌል ውስጥ አለ። እግዚአብሔር ደግሞ ምን አለ? እናንተ ኃጢአታችሁን አይታችኋል። እሷ ተወግራ ከመሞታ በፊት የእናንተ ኃጢአት ሳለ ክርስቶስ
ስለኛ ሳናውቅ ስለኛ ንስሐ ሳንገባ ሰው ኃጢአተኛ ነው ብሎ እጅ ማንሳት የለብንም ልጆች። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አሜን። ዶክተር የሆናችሁ አሜን በሉ እስቲ። አሜን። ዶክተር የሆናችሁ እጃችሁ የተባረከ ይሁን። አሜን። ፍርድ ቤት የምትሰሩ እጃችሁ የተባረከ ይሁን። አሜን። የምትነግዱ ንግዳችሁ በረከት ያግኝላችሁ። አሜን። በእውነት ነግዳችሁ የምታመጡት እግዚአብሔር አምላክ በውስጡ ይገኝላችሁ። አሜን። አሜን በሉ። አሜን። አሜን ጀዳሜ። አሜን። ዋቀዮ ጀዳሜ። ፈይሳዳ ሜ አዲስ ወሪታ ተነርከባሳ አዲስ ሆናችሁ እጃው አዲስ ሆናችሁ ዛሬ መጣችሁ። አዲስ ሆናችሁ አዲስ ሆናችሁ እኔ ዳርበላታ አዲስ ሆናችሁ እግዚአብሔር አምላክ ከእናንተ ጋር ይሁን። አሜን። እሺ ዳዊት አምጡ ጸሎት እናደርግላችኋለን። ዳዊት ቶሎ በሉ። ዳዊት ጠጋ በሉ። አሁን ዛሬ ጸሎት ጀምረናል። ካሁን በኋላ አዋጅ በሉ። ሁላችሁ አዋጅ፣ የሥላሴ አዋጅ በሉ። የሥላሴ አዋጅ በመድኃኒዓለም ላይ ጸሎት እንዲሁም የጸበል ፕሮግራም ዓርብ ሮብ ተጀምሯል። ስለዚህ ልጆቼ እንዳትረሱ እሺ። ሞባይል ያላችሁ ደግሞ በሞባይል ቀርጻችሁ ልቀቁ። አባታችን ጭምር ታላቅ አባት አሉ እዚህ። አሁን እሳቸው እኮ ሌላ ቦታ በሄዱ በወረፋ ማታገኝ ሌላኞች ስለሆናቸው እኛ እኮ አዋጅ አላወጅም፣ ሚዲያ አላመጣንም። ሚዲያ ቢመጣ በሰልፍም አታገኟቸው። ምን ነበር ተጠቀሙባችሁ ውስጥ ተጠቀሙባችሁ። እሺ ልጆቼ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። አሜን። አሁን እንግዲህ አጋንንት እንዳይነካችሁ ከመዝሙረ ዳዊት ከዳዊት ነው የምንጸልይላችሁ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። አሜን። አሜን በሉ እስቲ። አሜን። ዲያቆኑ ይጸልይላችሁ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። እስከዛ ድረስ ይጸልይላችሁ።